ini 25 tarik November ini sini Simla Constitution Andara Simla Division IPFT by Juga Rizal ini singgara kaisa program ni main uddesho hongkai Division Community Reform bin logi ketal joining program Cina ini total 36 family 142 voter alga party ya kare chini IPFT join khabike singborno lamsokna halaike chini logi tongo chini party IPFT ni vice president chini borong monang sar Prasanto Deborma longo tongo party IPFT ni yod IPFT ni president chini takokra Bikesh Deborma tai chini division ni jota dong logi tongmai তিনি যে কমিটি খাজামান খরক বসনতে কমিটি খাজা কাতে প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি মুখে সাকালে রেখাই তিনি ketal division committee ni total sing ora abato 42 janoti kaisa committee ketal kha committee ketal ni president kha chini agini kisam president no chini takuk Rajendra Deborma secretary kha chini takuk ketal khlai chini takuk Bimol Deborma tai cashier kha chini takuk Shailendra Deborma borognoti abato chini ketal committee ni executive committee kha division committee ni Simla division of Buskan Salabama Hagita was Samu active Buskan Samutanani Yapri Sanavato Simla division against later Kahamungi Pioneers on Nuitongo Light Hangnay division committee Tomani Borokaham Samutangina Tinisits and Ozaga Paisa Pika Tabo Kahamkai Jur Clay Samutangan Wagon Tini Ketal committee diplom Klaika Asa Klayo Buskani Duitin Mark Shingono Sini division committee Ketal Kazak Tonero Borok Lai Tangai Shala IPFT ni Jaga Tomani Simla division অবশ্য 100% Naharmanya Pano 70% Nahanai Sini Asa Tongo Bisas Tongo of Total Committee Nibusan.